ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagbara ti panawon. Saan ka unay nga umasidag kanyak ta nagbara ta bagay? No adal-alya, di kamot umasidag kanyak nga ruda. Ay, sus, anya day chay. Al-alya nga raud. Ah, Saan ka nga umasidag kanyak? No kaya't mau, inki agtugaw iji salas. anya salas asasawam. Ay, agkumutak man langan. Sige, agkumot ka. Tapos si ka lang ti makaangot. No agparwar ka itinabangsit nga ngay. Nagalas kaki din si Kabadong. Nagalas ko na mita. Ng permiti sangit mo iday. No mabayag adi ka pasyaran. Ay, saan man at tila malawlawat mo si ka? Sinang sangitang kakiding. Saan kay dain? Di ka pa'y makapangpangan kin makaturturog. Ay, sana po no day ta sasawam. Ha? Si kakidi mo. Uray lag pa rin tumang kay day nagpakpakasi kanya. Yeah. Ay, Inteng, sa balit pay udmon. Ingka man agdigaws. Nagrigat lang arudan ti danom. Di guskit din ti ibagbagam. Ay, naangdod ka mo nga rod. Mapan kanto ijay waig nga agdigaws. Awanan ti danom ijawaig. Na. Narigat nga rod ti danom. Ay, nukas tamlaang Inteng. Ay, sa balit ti pagturugam. Ha? Jak makaturog no naangdod ti kaidak. Inak agapon ni ta sirok ti mangga. Ta iso ti pagturugak. Na agbalin ka ka din akas labilet nga agapon iti sirok ti kayo. Ha? Mayat ka di ti agkumot a maturog. Saka umutot tuyang. Sana akasken ka nga umutot itinabangsay. Apay nga rod adaras mo nga agpaypay ngay. Idi mutot ka. Di ka man. Ayon gayam, awanan ti danom ti gripo ta. Ingka kidi sumakdo ijiwaig. Ay, ada pa panak. Masapol nga naksibugan ti mulak. Tamangan no magangaw. Sikan ti mapansumakdo ijay waeg. Anya pa nga inudi kasta. Kapilitan asyak ti sumakdo ah. Minangaro din ijay bangkag. Mayak tumangan dito ya. Apa yan, Inteng? Ay, narigat mat abumbaan ti gripo. Nakidit ti danom na. Pag sidawam ka di pa ta dungo. Basta kalgaw kat kastamat. Ay, kasano pa'y itan. Ay, kapilitan amapan sumakdo ijay waeg. Ingka nga rod sumakdo Inteng. Anya, siya kapitan ti mapansumak daw. Gapo ka di ta kapitan ka. Kat di mo kayat ti sumakdo. Saan ka ka di nga agkasapulan iti danom? Saan nga rin bagay ta kapitanak? No saan ka amapan sumakdo? Uray awan nga rod ti aglutluto. Ay, sikan ati mapansumak daw banang. Ay, basta sa anak nga agluto, taawan ti danom. Uray awan ti mangmangan. Maray, mabalin ti makisakdo di tagripaw. Natyanan mo't ten maray. Awan pa'y pagdigos kaw. Kapilitan ang mapanak ijiwaeg. Ay, nagrigat kat ti kastuyan. Sapay isang ati danom no sumakdo. Tanababa mo nga rod ijiwaeg. Imbaglakit din taada danom ti ubbog ijiwaeg. No awan ngay, kasano tayawn. Jay lakaadayo na ti question. Ngam kapilitan ang mapandata o sumakdo ijay. Takasapulang ka nga rod. Sige nga rod maray ta enak ijiwaeg. Sumaruno aktumot inton madamdama, maray. Saan kan nga urayon, tawan pagluto. Umuna akaw. Umay kakadimot sumakdo, manang tuyang. Isungarod anak kasusuunak iti timba. Nay, apay ngay, awan mo't karga na adanom day tatimbam. Awan mo tan ti agay ayos adanom iti bulo a pagtaytayaan ti danom, manang. Anya, ay imposible nga awan. Awan, manang. Iso nga awan karga to'y timbak. Kasano nga awan? Ubingak pailaeng dita akon asumaksak daw. Ibagam kidan nga awan danom na. Inkamot kitaan tapno mapanagnagam at talaga nga awan. Ay talaga at dumano na takitaak nupod naw tibagbagam.
Awan met nga agpayso ti danom nga agay ayaws. Ay saus, kanibusanan kadain, tapat ti danom ket awanan. Ay pakawanan na kami apo ama nagbasaul. Saan kumapay nga agibos ti lubaw, ay jakpay kayat ti maunat. Ay kasyan na kami apo aman nakabalin amen. Ay, kanibusanan ng tilubong ko kumaray. Agbabawi kayo kadagiti basbasol yaw. Ay, anya ka diti sasawumon, maray. Apay nga ibagam akanibusadan ti lubong. No awan metten ti pagluto ken inuman. San ka di amatayon ti taaw? At dapay mo't danom ijay waeg. Ingka sumakdo Naggapuak nga ron ijay. Ngem adda nagpakita kanyak. Na. Imbaga na nga awan kanun ti danaom na ibaos. Nakapangan ka ka din, iti makaulaw nga uang. Awan mo't uong ita, takalgaw mat. Ay nadidakto mga minpatpatyan. Na. Imbaga ti nagpakita kanyak ana ibuson ti danaom. Awanon. Agurigor ka ka de, marituyang. Nan, dapadapen ka man. Saan ka mo't anabara? Napay adi mo amo, ti sasawam. Tapno mapanagnakan nyo apod no ti ibagbaga. Mapan kayo ijay waig. Awanon ti danong kunak tumag. Hay, agawid akaw tayo nakagkararag. Ay, makain-inumak ng mawandanaw. Pwede kasi magdaw. Ay, matay tayon ba daw? Natsananon ti waig. Dahil tati ko na tinagpakita kanyak. Awan kanong ti danaom. Anya nagpakita king ka? Anya nga awan ti danaw. Ingka kiti sumakdaw. Tanabanugak ang naggapaw, ijibangkag. Makitam ka day tatimba kay disdisaw. Naggapuak ijay waig. Awan ti danom nga agay ayos iti pagtaytayaan. Ay agring ka man tuyang no nakaturog ka pa'y. Anya nga awan ti danaw. Natyanan ka din tautak mau. Ha? Riingam tinakareay. Ay, ingka ijay waig. Tapno mapanaknakam ti imbagak nga wanon ti danaom. Ay talaga mapanak. Tamakain inumak law na yan. Ay kasyam apo ti asawak. Di na namo ti sasawin na. Pangrugyan ka da, hindi pa nagkabaw da ito'y. Ipakalugong kung tupay kun katitimbang awan kargana. Ay, awan magagpaiso tagay ayos ada nam. Pudno ti imbagan ni tuyang ko Pudno nga ta. Nga da nagparangking kwa na anang ibaga. Akan ni busanan ti lubaw. Ay saan nga gulolbud ni tuyang ko Ay, delikadon sa amot ti mapasama kiti lubong ay. Ay, apaw, kasyan na kami Adda kadilakom ama inom adanom kagawad. Awan mo tandanom ijawaeg. Pudno ka di ti imbaga ni Marituyang, anat siya ng tiwaeg. Imbaga na nga da ka no nagpakita, anang ibaga, nga awanan danom tanaibos. Siyak mo tinasabat na ijawaeg kagawad. Siyak tinang ibagakan kwa na nga awan danom, tanagapuak ijay. Ngam awan na sakdok, taawan kat nga rod danom. Ay kunana nga min nga da ka no nagpakita ken kwa na, anang ibaga, anaibos ka no ti danom. Basta itay, nagsabat kami. Dinamag na no apay nga awan danom titimbak. Imbagak nga awan ti agay ayos adanom iti salulog abulo, kagawad. Ay, itaman pa'y nga awan danom di tawae. Ay, kasano tayo no awanan ti danom. Adalakit mainom. Awan mo't parikot ka. Kahit kasano ti pagluto. Saan ka amadanagan? Tadi mo parikot no awan pagdigos mo. Ang kasanon nga iti pagluto. Inagto kitaan, no puno ka awan danom ijawaig. Saan ko mga into? Ingka kumaitan, taado ti makasapol iti danom. Okay, kasanalang nga kapitan. Solbarak ti parikot. Ay, di ka man agsasaw iti di ka sigurado. Naibaga ni Marituyang, nga adda ka nun nagparangkan kwa na anang ibaga, anaibus ka nun ti danom. Iso nga agbaliw kan, intay. Hapay kumangay.
Anya, ti baliwak dungo. Day ta kinasadot mo Ay, siyak paikit din ti ibaon mo nga agsakdaw. Kasanuitan ngay paray. Kung na tinagpakita ka ni Tuyang ka, nga umadanay ti kanibusanan. Asinaw, ti nagpakita ka ni Tuyang mo, paray. Kasano nga amulay tanang ibaga, akan ibusanan ay. Ay, puno siguro paray. Tanay, naatyanan di waeg. Sigod kahit asaan amat atyanan di waeg. Ada siguro makagapuan, do apay natsanan. Patsimit nga na nagparang anang ibaga. Sino kumangay? Apay, di ka mamati ka ni Tuyang ko paray. Mapantay di waeg, tapno makitam ti kinapudnaw. Ay, orayan ak dito ata inak pa alan tibuneng ka. Mapanta, apaman nga agsubliak dito, paray. Inak ngarot alaan di bunang ko paray. Iyawat mo man tay kaluban ko, Tuyang. Aday ta ti kaluban mo. Anom ti kaluban mo? Papanam. Ne, iyaw-awat mo ta kaluban, ngam awan mo di bunang na. Kakaluban ko ng mga main. Awan mo buneng na, idiin nala. Ay, baliwam ka di ti kinakurang ti panunod mo, Tuyang. Kung na madanda ni ti kanibusanan, ngam di kamit agbalew. Anya nga'y kumatibaliwak. Ay tay saludsod ko ti sungbatam. Papanam ko na. Mapan kami ka ni parinting ijay waeg. Mapan mi kitain ti danom. Nasaya at mo, tapno maimatangan nyo ti kinapod no ti imbaga. Nga da nagpakita kanyak anang ibaga, adandanin aggibos ti lubaw. Diyan nga rod bunang ko na, tamapang kamay. Ang mga numo na ni parinting ijay waeg. Naimbaga bigat yaw kukumaray. Mamati siguro ni Kapitan Apudnaw ti ibagbaga. Nga da nagpakita kanyak anang ibaga, adandaning ti kanibusanan. Maray, asino ka di ti ibagbagam nagpakitaken ka? Basta babae, isaw ti nang ibaga. Imay gimatang itay di asawa ni Juan. Imbaga na nagsabat kayo kano ije waeg. Iso ka no tinang ibagaken ka, nga awan agay ayos adanom ijay sa lulog. Awan kano ti imbagbaga na adan danay ti kanibusanan. No ka di awan danom, ada ka di pay agbiag alaman. Anggam sa bali ti kanibusanan nga ibagbagam, marituyan. Nay, awan nga agpaso ti agay ayos sa danom. Iso apod no timbaga ni Tuyang ko paray. Saan nga gululbot? Apo man ang nga asin. Ay, agore ka man. Apay nga da kasla naggaikan iti ngato ti bato. Kasla ada nakali. Agore ka man, ta inakitaan. Anya ka diti makitam dito paray. Nay, ada nakali dito paray. Agore ata ikatakman ti naigabor. Anya ti makitam ngay paray. Ada met hos, ada ikali. Agturong iti kasamakan nga agpapaba. Anya, adda hos ko na. Nukasta sa napudnaw anatyanan. Wan paray. Umay ka, ta surutan tati hos, do pagturungan na. Agbayad iti nangina ti akin arami dito. Para iti kaduan, kayat na, abukuda. Saan mo nga ibagbaga nga da nagpakitakan ka amang ibagbaga, adanda ni kanibusananan, marituyan. Ay, isugayam nga wandanaw. Tadda host ngayong kaliday, tingat nga to na. Impaturong day, jay fishpan day, jay banger. Anya, impaturong da iti fishpan. Asino taking kuko iti fishpan? Win nga agpaisaw. Asino nga itakin ko kwa? Ay, napatpatag ka di titaraken na alamos, ngam dagiti tattao. Namati kay laadagos iti warwaras ni Marituyang. Ngala, in kayo nagsakdaw. Inikat kong tihos ngayon paturong na, jay pispan. Ay, kunak laki din no puno ti bagbaga ni Tuyang ka. Ay, salbag ka Tuyang. Pinagkintayag nakpay. Kunak, ano na tiyanan tiwaig? Sakbay nga giwaras kay ti damag, aba kapadanag. Pinkumpay nga muna, Marituyang. Ay uwan, Kapitan.
San kon nga ulitan? Imbag tanapan ni pare inting ijay. Akin no saan ngay. Pinatik ko timbaga madanda ni kanibusanan. Ay, just kikatuyang. Ay, sorry ba daw? Malain tangarod sumakdown. Awan mainom. Awan paglutaw. Ay nanatoyang. Narigat ti agi padamag iti damag ama kapadanag. Iso at tanang laeng nanatoyang. Ngam sakbay na kayat may man nga ipakaam mo. At aga kampay laeng ita a Kapitan Enteng ket ni Sir Roger Refuerzo Ramirez. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.